Ngiyayi akuthini wena sijwayele amasimba la. Ngiyajwayelana nabafana leli. Udlala amaphara la. Bram ngitshela ukuthi basibolisa ngenduku Bram mfethu. Ngathi ngiyayiqulekisa Bram mfethu yezwa. Still Bram ngathi ngavusa ukuthi Bram ngiyabona mangithiwa ngiyabekezela ngoba ngiqulekisile mfethu. Hayi nje ngikulunga. Bangivuthula kunjalo ngiqulekisile Bram mfethu. Yezwa ngavuka. Yezwa mfethu. Uthi ngavuka ngabaleka. Mangizama ukubaleka ndoda laba bafana ngathi anganomfana abadlala ibhola yini noma yithini ngawo laba bafana laba. Yetha gijima lezi zinto leziyana Bram mfethu. Ngathi ngiyazama ukugijima le nto mfethu. Hayi. Manje yathi nesicebo mfethu ukuthi ngiyabaleka ubhizi ungibelesele ngemvubu futhi emhlanje manje ngeke ngikwazi ukubaleka. Yabona bayafa babulawa yithiki. But wena still kodwa futhi nawe uyayibhema. Wonke umuntu vele ekhohlisa ukuthi angiyibhemi njengabo. Akekho umuntu okwafika la yabo nje la ohlelweni. Akekho umuntu okwafika wathi ngibhema ithiki and futhi manje izongishayisa ngoba ngi-overdose. Wonke umuntu vele ethi angiyibhemi njengabo. Kodwa ngoba ngokuhlakanipha kwakho wenzeka kanjani ukuthi uthi ubone into i-affect umuntu oseduze kwakho but nawe ungene kuyona? Mfethu yabona angazi ngathini mfethu angazi ngichaza ngithini leyo nto leyo. Leyo nto ubona ukuthi masuphathi nendawo kuyona ukuthi i-affect omunye umuntu but musangene kuyona uyibona ukuthi iyam-affect omunye umuntu ngenxa unganaki. Lokho uyicabangela into kuba selfish uyicabangela wena kuphela. Ucabanga ukuthi ukulimala kwakho kuzo-affecta wena kuphela nomunye umuntu eseceleni wakho nendaba nawe naye uyalimala ngokulimala kwakho yabo. Inkinga ifike lapho into abanga-understand abantu leyo. Sometimes ungena ungazi sungazi mfethu. Hayi kodwa ngoba-ke mfethu asuphakathi kuyona usuphakathi kuyona into ozoyenza. Umidwa lapha ngamumva nasesweni ngathi basebeqopoloda neso. Bashaya idokipiri esweni kwasho ukuthi ihlokele ihlopana hayi fast kakhulu. Yabo nje ngibombo nje ngala. Liyakwazi ukuyivikela liso. Leyivikela. Awusixoxele kokwenze njani ungasilandisa nje kuthiwa nje kuseni ngalolu suku? Okay, siqala kuseni yabo. Yeah. Ekuseni Bram mfethu kwangena yabona nto mfethu. Hayi yonke into igrand nami ngiyibhemela ngibhemile la suku ngithinga hayi Bram ngiyabona nto. Angibuli lutho wenzakani ngoba ngina 5 days lapha ngalele mfethu yabo. Professor ngitshela ukuthi Bram mfethu la suku la ndlela lomnandi ngala la suku la ngasanduthola 350 wami oRamaphosa yabo. Ngumalume Bram ngiyakutshela mfethu qondile kamnandi yabo. Ngiyabona isakhona nje nenhlalelo ukuthi engingcolile nje manje ngiyayibona lonto ngaphuma umngane wami ingubo zokugqoka yabo ngiyibrazo mfethu yabo. Ethi manje bethi Bram lafana babephuza lapha bethi ebusuku baqala vele mina entambama vele ukuphuza yabo. Cha ngiliwe ukudlula lapha ngidlule ngihambe ngiyibhemela phinde ngibuye yabo benganginaki nje mfethu. Namanye amaphara edlule yabo lonto edlule ngisho la anacapri la lelo lerese lapha anacapri. Tshela ukuthi Bram ngathi ngibuye masikhathi ngoba ikhahla ngoko 1 entathu. Yazi ngiphathele ikhoma zami ngiphathele into zami ngibheke phansi anginakile. Phikizwa yazi ngathi ngiphakamisa ukuthi amehlo mfethu hibo. Hayi ngathi ngiyalingwa yini yabo demangana naphethe induku athi ningabantu bamama bethu inkunzi yithi bafethu mina ngibamba inkunzi athi yabona nisijwa baba ayakutshela ngazange ngisho nokuchaza ngathi ngiyachaza imini umnqobi lokho empTV la ngale nto engichaza baba ngiyayi akuthini wena sijwayele amasimba la. Ngiyajwayelana nabafana leli. Udlala amaphara la. Bram ngitshela ukuthi basibolisa ngenduku Bram mfethu. Ngathi ngiyayiqulekisa Bram mfethu yezwa. Still Bram ngathi ngavusa ukuthi Bram ngiyabona mangithiwa ngiyabekezela ngoba ngiqulekisile mfethu. Hayi nje ngikulunga bangivuthula kunjalo ngiqulekisile Bram mfethu. Yezwa ngavuka. Yezwa mfethu. Uthi ngavuka ngabaleka. Mangizama ukubaleka ndoda laba bafana ngathi anganomfana abadlala ibhola yini noma yithini ngawo laba bafana laba. Yetha gijima lezi zinto leziyana Bram mfethu. Ngathi ngiyazama ukugijima le nto mfethu. Hayi. Manje yathi nesicebo mfethu ukuthi ngiyabaleka ubhizi ungibelesele ngemvubu futhi emhlanje manje ngeke ngikwazi ukubaleka. Yabona ayikho into engigijimayo phela mina bedlana mfethu.
Indoda umuntu wena brampo ngizama umshiya mfethu hayi ndoda ubhizi ungibelethele ngemvubu emhlana angigcine sengima ndoda ngihlale phansi hayi ndoda hayi bangidora ngazi ukuthi babona elinye iphara futhi abangiya kanjalo yeke abahupha elinye iphara ndoda tshela uma sonke bonke nje osinawana abathinteka lelalanga hayi manje xa uthi indaba ngalimele kakhulu mfethu kuyasho ukuthi yabo ke umuntu onedlozi yabo ngangiprotect abaphansi yabo lonto ngifuna bengilimele mina bram hayi indaba yokudlala lafuna babe ngangidlalisi la bafana labayani abangithona yabo nje njani la buka la yabo hey mhlanu mfethu bram gcwele imvimbo ngabe ngiyanikhombisa manje ngikwazi unikhombisa umhlanu gcwele imvimbo bram mfethu nalana ububona njalo la ibona nala yonke le ndawo nala ehlweni yabona ehlweni yabo yabo ehlweni ngiscratch nalana yonke le ndawo le idokipiri ke lena ngeke okunye umfana omncane oshaya idokipiri ebusweni engiyokubamba lokhiyana phela ngakubona lezi ngisho ngidlula lapha ngithi ngiyadabuka nkosi yami ngoba amaphari into ayiplanayo ngale ndawo leyana mfethu ukuthi nje bese angifuni ukuthi ugcine kulimala abantu abanganacala but manje bathi bona ke balimaza nathi abantu abanganacala kuqala mina ngibamba inkunzi asibila ngihlukumeza abantu angize into ezibhedayo ehlangene ukuthi ngihlukumezana nabantu ukuthi hamba ngibamba nabantu inkunzi yonke into ngizana ukuthi uqhumvuthula ngenduku nje bethi ungangazi kodwa lezi no bethi ngingayibamba inkunzi ngoba ngibalekela ngona uhambe ngishawa ngathi ngiyahlanya ekhanda yabo lonto mase wena noqhamuka khona ngibamba inkunzi futhi uzongishaya futhi ngenzanga lutho hayi lapho phela usucabangeni into ke lapho bethu nje bram bethu hey professor mfethu indlela ngibasile ngakafuna ngisho umaqa ngathi imake ngifuna ukuvula icala ngeke manje ngeke ngishawa phela mina kanje ngishawa into engayazi ebethi professor nginyanyela la sukulana mfethu ebangishaya bethi ngakwazi ngisho nokusukuma mfethu yezo uma ngizama ukusukuma ngiphinde ngiwe mfethu yezo mfethu abugcwala ngiphethe ikhwama mhlawumbe ezu3 ngizama iphamisa ikhwama zami ayiphakama engizama uyisukuma isukuma engiyabona ukuthi hayi ngamle ngishiya lapho nale ikhwama lezo ngishiya lapho ngalothi zathatha ubani ngashiya yonke into lapho ngahamba mase sengihlele maskandi vele lapha phakathi kwe-bridge hayi bale uqhamukile kosinana bexhuga bethi kodwa bafethu yewafethu anibeni washo nabafana laphana bafethu benza amakakaraba hayi ngiyakutshela mfana hayi ale zabona kwakusekuyijoke ngoba manje basha ngisho incinci lencinci lezi sazuthi ingadi zasemaskandi yabona lezi ingathinta yabona bafo abantu indukwana la ngaphethu labafana labo sijoyina ngami basha ngisho amabhozeni basha ngisho abaphathi ndoda ndoda ayasakuzobamba asobabamba professor wanami ngitshela mina ngidlala mina abafana mina kanjena mfethu mina mfethu ubona nje mina mfethu ngidlala abafana nje because antam athi gololunge ngamtshela naye ngithi abona nto wathi asilabo ababoshe labafana labo ngathi mina ngikuthini akusizi ukupha abantu kwethu ungazi uzobathola kanjani because lapha irest ngoba ingaka so wazi ngani ukuthi ubani loyo ngithi obani labo ngoba phela mina yabona khona lo yedwa nje wayescore lo hamba emoto imoto yakhe ngiyayazi number plate yakhe ngiyayazi ngeke ngisho ke live ngobani kwethu yabo angifuni ukumkhatha ngifuna ukuthi azi ukuthi ngiyayazi imoto yakhe naye ngiyamazi mayifuna ukuthi ngihlise umoya angibribe ngoba uma ukuthi akangibribe uzoba nenkinga bro mfethu noma u3 yabo bafana bami oyedwa egqoka into ezimnyama omunye egqoka ivest omunye futhi egqoka into i-shirt lasemhlophe ogqoka iskindi lo ngishaya idokipiri wagqoka iskindi ngithi abona mina mfethu egqoka ne-shirt yabo yona mfana ngishaya idokipiri ngiyasaba ukuthi phela idokipiri lapho oyedwa phethe imvubu kodwa angicathi khona ingane erese ngathi unemoto kodwa phela ngenzeka lengane seyidriver nama Uber mfethu ngithi yabona lonto kodwa ngangingazi mfethu because bethu into kodwa yazi into engiyibuka labantu laba induku namadokipiri bayithatha kulama security lawa alapha yana ngithi yabona bethu le arrest leya so ngiyokutshela ukuthi ama security akanika abantu angabazi amadokipiri nemvubu akusoze enzeka lonto leyo yebo then qhamuka umuntu athi bethu uma imvubu phela bram nedokipiri yabo sukushaya lamaphara lawa la ngoba ngeke umuntu uyakuboleka imvubu yakhe ngaphambi umsebenzi
yabo, and nalama security la laphana bra mfethu nawe uzoba nenkinga ngobani iwona abolekela abafana ikhala babenganazo babeze bafuna ukuphuzela utshwala babo ube relaxele kube mnandi kube buthebelele bona abona ngoba yazini lento abulela umaskandi kakhulu engithi yabo lento bethu mina yabona nje babedlala ngoma lethi haya pha amaphoyisa wemsini kanyo kumbula kahle ndoda ayitela babese beyibona beyinsizwa zangempela ukushaya impali hayi balo kwaboleka imvubu was-analyze lesi wakudlala nengoma hayi bo ngiyakutshela wena bra wena kuthi ngiyakutshela wena bra uthi nje bra ngazi sasizini ngazi uthi nje bra ngazi with bra mfethu babebona nje bra uthi inyamazane bra efanele ukuthi beyibhumbe nje ngenduku nje bra mfethu baba yabo labantu indlela bayizinja ngayo mfethu amobaleka bra udehuphe ngempela ngathi lapho ubulala umuntu bra mfethu yabona umuntu odlulayo wangeke asho ukuthi mhlawumbe bethi konto awenzanga lutho wonke umuntu ayedlula ayibona ngathi mhlawumbe nje ayi wena konto enzima oyenzile ngobani ngisho umuntu obamba inkunzi akashawa kanjeyana mfethu tshele mina umuntu obamba inkunzi akashawa nje kanjeyana bra mfethu hayi labafana labana bethu usuke kwashawa nemlandweni wakho ngasemgaqweni angikaze iyonto eyinkinga nje leyo mfethu angikaze ngishawa mina la emgaqweni ngale yandlela leyana mfethu yabo mina yabo mina mhlawumbe ngithi ngibe nebhadi mhlawumbe okay mhlawumbe uthole kunomuntu mhlawumbe ongithemba yabo mhlawumbe ngithatha into yakhe mhlawumbe ngimdayisele ngithi yabo lonto yabo athi ngidayisele imali ukuthi mina ngidayisa imali ukuthi yabo mase ngiqama ngithi ngidayisa imali encane ukuthi ngidayisa imali enkosi xa bona leyo ndlela yabo mhlawumbe ngicine ngishaya leyo nje mhlawumbe ngimkhokhele imali akuthi ngicine ngakwazi ukuyikhokha ngithi yabo agcine mhlawumbe sixabana leyo ndlela leyo kodwa ukuthi ngishaya abantu nje abo 3 4 hayi yonke into ukuthi bra mina ngingayibambi ukuthi mina ngigola kaphela mina bra mfethu naba nje mhlawumbe ngihlukumezeka nje bra mfethu sekuthanda mina ukuphila bra baningi abantu bashonele phambi kwami bra bebulawa induku mfethu maye nje bra mina nje omunye wabo mfethu hayi fanele nje sikuzakhela wena bra ithunya lakho bra ukuhlukumezana nabantu ngoba izindawo abantu mabekushaya ufa bra mfethu sengasiyona ifault yabo ngoba wasuke becasukile sekuwena basukelile waphela bra mfethu sekuwena bethu wahlukumezile la basuke bekhona noma mhlawumbe wathela into yabo ebalekile kubona yabo lonto sokufanele ukuthi wona usocommit suicide ngamanye amathi mabamba umuntu inkunzi sengikwazi ukhommithela suicide mina ngisidinge singekho mfethu ufana nabantu kodwa ngiyasho ukuthi njalo mangidlula khona inhliziyo yami ndine bebuhlungu professor mhlawumbe isigameko somuntu okwambona eshawa ezeshona phambi kwamehla akho kwakwenze njani mfethu hayi lana wabheda kakhulu lana mfethu la ngathini oyebamba inkunzi yabo ekubambeni wakhe inkunzi wajike wagwaza nalo muntu ayembamba inkunzi ngiyabona lo muntu lo ayimgwaza mfethu shino bethu agcine bethu opha kakhulu agcine eshona cabanga lo muntu lo ngoba ushona bra mfethu esigamekweni lo kuthatha vimba wabebanjwe yabona hayi abantu ke babe ngebekwazi ushilele ngisho amaphoyisa athiwa ngeke phela umuntu afa umuntu enganacala mase ukuthi lo thuzoboshwe ngobe njani ayikho lonto maye woshi kufanele ukuthi lo muntu lo kufanele simnika impilo yesibili ukuthi aqhubeke aphile aqhubeke abamba abantu inkunzi wathi wale nje ayifele nje ayibhali kwamampondo ke bra ngeke mampondo adlali ke nengane ke bra mfana mi bawo bethu mfethu yabona nje le nto lena mfethu angifuni ngiphinde ngiyibone impilo yenyama ngoba ngilalanga mfethu mhlawumbe for 2 weeks nights mengalali bra mfethu bamshaya umuntu lana mfethu bamshaya ngisho esefile bra mfethu yeza bra esefile ukuthi bra umshaya bra mfethu ngenduku but abuyisagile bra msisho bethe ekhanda bra ubuthi babusebu ngisho ubuso ngiyosabuchaza ukuthi bunjani bra yabo kunabantu abanenhliziyo ezimbi la eminyanga ngakho ngisho ukuthi nalabo bafana labani abanye babantu abanenhliziyo ezimbi yabo labo bafana laba bambulala umuntu bra ngoba bekushaya bacabangi yabo bakushaya nje bra ngendlela ye-black label uyazi noma black label uthi mawuthi wena ungacabangi ngisebona manje le black label bra mfethu ayinangqondo ngisebona lo bra mfethu manje lo bra iyalimaza bra mfethu ubani bethi bra mfethu lafona babe bo3 yes sesebaplanele baba nenhlanhla yes ngokukhona amabrazo akhuluma nabo akulinye flat ngisekuthi bafethu yana into enyenzayo ngoba le nto niqalayo nizoba nenkinga ngisebona into bethu ngoba bayiyeka ke lonto le yabo ngoba ngiyasho ukuthi baba nenhlanhla sathi siyabuya yeza bese siba ngakanani yeza halfway maskandi yonke sathi siyabuya sathi siyaqalaza lapha akusekho umuntu yes sangafuna kuleso disorder RS ngisebona ngokuthini bethu mina ngeke gcina siphileza amawindi yonke lonto le ngiyisenzele lutho
yabo izosakhela nje ukukhuluma nje kuphela. Thina sifuna labantu okubona abasithinta. And mase abathola mfethu. Bazoba nenkinga ufuna bekwazi nabo lokho. Ngiyabona. So mina ngifuna ukuthi umuntu mina ozazi ukuthi mina ngibeke isandla aze kumina angibribe. Ngiyabona mina khona ngizoyehlisa umoya ngoba ngempela ngeke mina umoya wami uzoyehla mina ngingakabribe mina ngimali. Yabo mina azi ngithandela imali ke mina mfethu. Yabo uma bezonginika imali mina ngizokhohle nje into eziningi phela igazi lami phela liyachitheka la. Yabo igazi lami. Yabo and le mali futhi kumele bazi ukuthi angiyiceli ngiyayifuna ngoba nje Bram mfethu yebo futhi labana hila bafana labana kwethi professor bethu. Yebo ubona umuntu ekushaya Bram. Ngiyabona umuntu wethi mayenza lutho mayebaleka uyamyeka ukuthi abaleke bethu. Hayi uthi umjahe Bram ngathi mhlambe Bram ubulala umuntu Bram uphinde bethi professor bona lenza la so ngifisa ukuthi ngiphinde ngivelele ila ngabona khona ukuthi yabona phansi emgaqweni Bram kwenzeka noma yini umuntu awazi ukufela into angayazi cause ayikho umuntu Bram awazi ukukhuluma ingasema rest Bram zibhizi zivele emawindini zakhayizela ziyajabula mshaye hayi kungasho ingane lezi bethu kuziyazi bethu lento enzana la ngoba labaza ngoba ingane sele zidimdimo yokuqala zivele ivele emawindini ziqhathe ihayize thothi azazi lo muntu njalo ngoba eshawa ushaya lento engekho angithabo kodwa abaningi babona and abaningi bayazi manje ukushaka kuyinto enjani into engathi unethwa imvula ngathi uthelwa amanzi abilayo hayi ngeke ngathi choko ugesi Bram bethu amanzi abilayo ngcono bethu hayi ugesi Bram bethu hayi ugesi uzuma kuthi ugesi uyabulala hey Bram ngizokuncenza indlebe mfethu ngathi sathi ngeke bani bu bafethu manje yazinyabathethu bafethu mina nginqoba ke-MPTV bafethu mina futhi nginqoba iKhumalo wathi sinendaba ukuthi ubani ngijoyana kamina mabuka bethi inkunzi nje manje ngiyazama ukuchazela ukuthi already ukuthi angaze ngenzele uma ubhizi ukuthi uma uthi wenzeni wena mina ngenzanga lutho ngeke ngishaya into ngayazi ithi mina ulahlwa ngisho abazali uma usinawana phela Bram ukuthi inkinga wethu yabo ngenzanga hayi phela ngiyakwazi Bram ngoba umntanami ngizabe uma kahle ubuyini ongazela yona usethi umubuza ukuthi ngingasho ukuthi yini ngayenza ngiyamtshela ukuthi okay ngoba ungikhola ukuthi mama ngindala lutho asambeni sekhona lapha vela khona amakamera ukuthi khona ngoba amakamera ubone ukuthi ngasukela nje mangihambela ngirelaxele ngingajahe indawo ngiyithabo lonto ngoba ngabudala ngivusa amehlo ukuthi beseduzwa ngoba kube ngababona beqhamuka ngisho ngiyazi ukuthi ngiyintebhedayo khona no-4,000 straight ngoba ngangibona ukuthi hayi labana bazile kahle yabo bona manje ngabona sebeseduze kwami yabo nakhona kubele eduze kwami athi ngiyachaza mfethu Bram mfethu hawu hayi ayizanginetha wena uqhamungaphi ngo-1 ebusuku angiqhamuka ngaphansi kwe-bridge eMaskandi uzokwenzani la hayi phela uwestern kugcwele Bram mfethu ngithi ugcwele Bram mfethu lana Bram umhla 20 ba umhla 20 ngisazi umhlaba kodwa athi kuphela nje inyanga nje Bram kugcwele nje bethi Bram la ngikaqonda uyazi ke lana Bram ukuphuthwa ke umhla 20 makuphela inyanga ngithe yonke into ukuthi kuyagcwala ke lamahholo esihlanu hey baba ayi ngakutshela mfana wami yabona impilo yami la ngitshela khona mfana wami uyabona nje bese angisazi ini kumele ngiyenze ke manje ngoba ngibamba inkunzi ngiyashawa ngiyayibamba inkunzi uzoshawa futhi kanti kahle yini kumele ngiyenze manje ngishiye phansi ama drugs straight lento engizima ukuthi uyenzeke professor ngiyeke ama drugs bakushaya kahle bakuthiwa wathi ufuna ukuyeka manje hayi ngempela Bram ngikhathele manje uma ngathola nje bethi umuntu owangisiza phela Bram mfethu mina sengayebo mina professor ngikhathele manje Bram phela mina bethi mina yabo mina professor zafanele emgaqweni 2019 among 2019 ufika mina emgaqweni xa ama drugs ngaqala 2017 ngoba ngina 27 1999 ngicabanga iminyaka manje sengimoshile Bram phuma ama drugs noma kahleze ngitshela ukuthi kanti namnqoba udeli yantini mfethu ucabanga umzali ezokutshela leyo nto leyo mfethu azathi umzali azathi dela phela mnqobi hawu wena usadeli yini ngoba mfethu akukho ubunzima nokuhlupheka ngadlula ngakubona mfethu yabo lonto hayi umzima mhlawumbe okwenziwa mhlawumbe ukuthi ngiphuma ekhaya mhlawumbe mfethu Bram mfethu ekuhluphekile cha umzima obenziwa yimina yabo lonto mfethu mina professor into enganayo Bram into ebengayithola ekhaya into ebengenzela yona kuyimanje ngila emgaqweni Bram akhonto ngicela ekhaya bakwazi kodwa akafuna ungifala ngqondo kakhulu ukuthi nathi ngisehotel yabo bese phela ukho phela ehotel aphola bese yabo manje nje ndezwa ngibuye ngathandi yabo lonto ukuthi Bram mfethu
Libokuhlala emgaqweni because kunento engasakwazi ukuyithola ekhaya yabona kunendlela engasathembekile ngayo osasibamfethu baqedile ey'koleni abanye bayafundisa manje abanye mfethu yabona nje ngibona ngathi uma ngikhihliza iyembe mayengibalisela ngezinto ezenzakalayo ekhaya mina ngila emgaqweni and futhi hayi mhlawumbe zenza ngiyiboni zenza ngiyibona bra mfethu ade khona sami lo ongilandelayo unamhla segoli abang segoli bra mfethu yezwa mfethu when the teaching abang mfethu abangane encane kanjani bethi mina mfethu iyafundisa cabanga asanda umagcina naye usevasisi yezwa mfethu hey bra buka kumaqala-ke isolomuzi ituzathi ekhaya ngoba ikhuma ubhekifa ukuthi wenzani nena uyiphara cabanga mfethu ayi manje mina uze ngibuke le nto bona kumzala wami lena ngitshela nje athi yabona ngiyakubona nje ukuthi mhlawumbe ngizombulala lalela mina ngiqoba uma ngafa ngiyakushiya nalutho wena ngoba wena ngobudani udle yonke into iwunga ngicabanga bra ukuthi indlela bra abazali sebe-angry ngayo bra bacabanga ngisho ngisho amafa because bayakubona ukuthi wena nje bra mfethu uzowabhema iwunga yonke bra mfethu uthi uzongishela ngisho 10,000 hayi umzala akutshela nje athi yabo wafa mfethu bra mfethu ngeke ube namlindelo ngeke ube khona lutho uzofana namhlanje ebusuku ubiza amaphara nalibhokisi singenzela umlindelo iyancwadi Professor umfundisi ngeke ngikhona cabanga bra ukuthi ngoshaya namhlanje ebusuku ngiyancwatshwa ngoba ngithisha iqede nje ngami nje bra awuthi umzali sekusumhlubele lapho esusum-A lapho umzali sekusum-A mfethu uyabo lo mzali lo uthi bra mfethu mfethu hayi mina umablazi ngihluphile mina uma-professor bra mfethu hayi kodwa-ke mfethu ayikho inkinga bra mfethu professor mfethu yeah dinqobisi abantu abakubizile mfowethu bangihlupha abantu kulokhu bethi buyani sicela usibuyisele unqobi cela usibuyisele umsendebuli phela bayazi phela mina umsendebuli aka ngoba ikhomala the coolest part in Durban ayosh ayi plaza phela mina njalo uma ngibona umamazi ngisho la eminyango ukuthi emnqobi awusho mfethu uqinisele isitori sakhe sala mama lana shika mama wakho la ngithi mina uthi mase ngigezele nje nami ngiphatha kahle ngithi mina ngikuphatha kahle mama athi unamanga wena hayi wena ungihlupha kabi ukuthi mama lalela ngamuthi nginakho konke engikufunayo yini ngayihluphela-ke lapho uthi nginawe ngizabona ngingashiya konke phansi yayibona elapho ngiyambona umuntu wakhona esiqubuni neprofessor balamba abantu la iminyaka ubram phezulu phana nama-drugs akesi abantu indlela abalamba abazofisa nokuyicela bra mfethu kuthina osikhoseni phezulu uthi nje phethu hey baba manje uthi uyangisiza nje phethu ngingajabula kanjani kodwa umuntu ashawa amahloni ngoba phela kodwa mina-ke ngicane ngingashawa amahloni mina-ke phethu yabo mina nje uma enidingayo ninamasifazane ningitshele mina ngizongisiza mina ngoba phela thina asinankinga nokusizana basele besho bethi ena awubuka amadoda ethu agcwele ey'dakamizweni waqiniseka Nqobi ungathini ngalento eyenza nje manje kuthiwa bashona nawe ndena manje osinawane kulalwa nesidumbu kuze kuphela 2 days mase usixoxele nje ngaleyo nto leyo trauma yokulala nomuntu wazi ukuthi useshonile kanti kuphilwa impilweni ngale madoda mina ngiyazi lento le bram phethu ngihlezi ngisho mina lento le ukuthi yabona manje amaphara phethu asingalibele kwahlupha asiwayeke kanje yabo after 2 years 3 years azobe seyifele wona wonke ngiyabona so nje amaphara manje bethi ngalibele ayafuna ukuthi ayeke ama-drugs ayeke amahunga hayi 60 sonke lento leyo cause bethi amaphara bethu mana mfethu awashoni manje ayabhubha yabona bethu kunesidagamiso esingenisile ekuthiwa i-tick yeah abulekuthiwa i-tick bafethu lanto bengakuhlanisanga bethu uma nenkinga bram bethu ukuthi uba nobomvu emzimbeni ukwenza ube nesifo ekuthiwa hepatitis yabo hepatitis-ke bafethu into eyenza ukuthi umzimba wakho uvuvukale gcina uba nobomvu ugcina igazi lakho sasakwazi ukukhopaletha kahle egazini lakho emzimbeni wakho ngokuthini bethu bona msocindezele ubomvu leso sifo leso odokotela abaningi abasazi ngobani abayazi thikha abakaze beyibheme phela i-tick odokotela yabo loo nto angiboni ukuthi bakafundele i-tick ngobani leso sifo lesi isifo esifika manje cause isifo lesi esenziwa i-drug ngiyacabanga ukuthi okay noma kuvele kuthiwa bakufundela like bayifundela medicine but kunezinto bethu nabo abangeke bezazi ezenziwa ama-drugs cause bethu into ehlangene nehunga udokotela akayifundi yabo but naw sebeyazi vele ukuthi heroin bethu mona iyakwazi ukulapheka sesinenhlanhla yalokho ukuthi ihunga uyakwazi ukuthola usizo layo yabo cause ihunga it's heroin cause iyihlamvu yabo loo nto ukuyazi ukuthi indlela ukuthi yiphi indlela mhlawumbe esasizakala ngayo ukuthi ibe right i-tick bram bethu yabo leyo nto lana
uhlanganise bram ubuchopho ngazi bantu abantu abafile nezidumbu bram mfethu kwahlanganisa amabhodlela yonke leyo nto le yabona into moyibhemile professor uhlezi uzwa ngathi bram kunento ezikhambayo ebusweni yabona ngathi bram kunento ekhambayo ngathi uhlezi awuqala ukuthi kwenzakalani emzimbeni wakho moyibhemile khishaya isisu yes moyibhema bram awulali insuku lola la khona bram ngithuphe 4000 kanje ngesandla uyalala YouTube umuntu bram bethu oqelela kanjani ukuthi imali akayilahli hayi bana ngeke ngalale kwani hayi manje le nto lana Kuthiwa shut down indoda yabona le nto uvala ke le nto lana professor connection yabona professor ngitshela mina yabo mina ngikhuluma mina ngami myself mina angifisi lokho kwenzakala kwabafethu kwenzeke mina cause yazi indawo cause bram nami ngiyayiphemetic izathu ukuthi ngifuna ama drugs professor wethu ngoba ngiyabona bram ukuthi ngeke kwezi ngani nami kuyela khona lapho bram ekufeni base yabona ngoba bram kuyenzeka izinto ongazazi emzimbeni wakho like ama side effects onga understand umzimba wakho ngikubhocobala nje bram thuthi ubhemile yezwa wethu ngoba phela izinto esiningi ufuthi uthini ezisibhemayo ongakabhemi asibla energy kodwa thuthi ubhemile right ebhala umzimba wakho uyawuza ngathi ngeke konke eshodayo ya decline yazi kungeka konke ngeke live ubhema still bethu uzwa hayi ngathi konke ngeke right so lento lena bram bethu emzimbeni wakho iyayidala yabona iyazenzela nje bethu yabona izenza ukuthi bram ufile noma ngayiphi indlela ethanda ukuthi ufile ngayo so lento le bram ayikho right professor kutshela mina lento yomsangano bram ngoba bethu hey bafethu indlela abafangayo mfethu and nalabo mashede abayidayisayo bram bethu ukuthi bram bethu like bophapha manini bram ukuthi mhlambe bethu bram bethu beke usidayisela cause phela bethu bayazi nabo into esibulelayo ukuthi yini ngeke ukuthi umele ngokuthi ke bram bethu ithina esithengayo into mayikhona thina siyayithenga thina lesilima ngayo samaphara ngithiwa siyazi yabulala kodwa kuba siyayibona siyayithenga engizejele masiboshiwe bethu bram bethu ungasiyayeka ngoba siyazi ukuthi ngesithola so thina into basingayiboni asibi nendaba nayo kodwa masibona ukuthi ikhona nje kuthiwa siyazi iyabulalana kodwa siyisebenzisa ngokuthini bethu mnami sithanda izinto zabantu abamnyama yabo asikwazi ukuyibamba that's why ke bram ngenzana nje lonja ekwenzeka ngayo and bram yabona bethu umuntu lapha uhlala 3 days 4 days ngokuthini abantu mnami oqala abaziyo yabona nje lebasinana lapho bethu mnami bethu singabazi bethu mhlawumbe umunye uyamazi manje uhlala laphi awumazi uzoqala uthini ukuthi uyachaza ukuthi mhlawumbe uzothola kanje labazali bakhe imoto like yedumbu kunzima ukuthi ithathe umuntu unknown ngiyabona into bethu manje kumele ahlale lapha bethu emakhazeni ahlale lapha nawo phela bethu abantu bedumbu abathanda ungcwabisa abantu njengezinje yabona into bethu ngoba phela bethu bram umuntu nomuntu uyadiza ukuthi angcotshwe ngendlela right khona umuntu bram engcotshwe nje bram akuthola ukuphumula so nabo bathanda nabo abantu bagcina bencatshwa bram bethu yabo njengezinja bethu so that's why bram cela indlela kwenzeka ngayo so mina into engifisa mina ukuthi yabona umuntu mayeshona bethu ngathi ngaba khona isithombe sakhe bese to shoot a professor mina unike thina professor ama smartphone thina amaphara wethu ngayibheka yabona unike thina amaphara ama smartphone ukuthi kusebenzele makushona iphara shaya ithombe ukuthi kusendele ngizabona into bethu bram bethu mhlawumbe khona iphara ishonile unimile lo msebenzi loyo khona iphara ishonile ngize kuwena yabona into bethu sambe nawo full shoot isithombe khombisa ababukeli lana mhlawumbe ngenzela mhlawumbe khona umuntu omaziyo yini because bram isidumbu lapha sihlala kusukela ekseni la bram kuze phela usuku phelela usuku khona nje indlela selection ebengizona nale selection manje eshone last week mangicabanga isidumbu sakhe sahlala 4 days bram 4 days ngangiqala ibona le nto empilweni yami amaphoyisa ayikho nanto akwazi ukuyenza umetro uyahlala SAP uyahlala nasesidumbu ke ulinde mhlawumbe uqhamuka ilo ibottle lethu but still like qhamuka umuntu edumbu bram ayifiki ngoba bethi now yabona if nothing yimaskandi ngaphansi kwebridge iphara leshonile ngisho ambulance ayifiki bram kuzobona indlela ukuthi asiba indlela nje bethi bram esingabaleke ngayo emhlabeni kufanele abantu abangekho yabo thina nje bethi bayawathina ahluni nothi abantu abangekho emhlabeni if ufuna ukubonakala emhlabeni bram bethu kumele ubonane ngezenzo zakho hayi ukuthi ube yiphara zokuthi ube umuntu nawo osile ofana nabo bonke abantu bram ngiyabheda ngitshele professor ngiyabheda bram because azini
ayikho into enhle okwazi ukuyenza empilweni yakho Bram like ubhema iwunga awukwazi nje ukubukela i-movie uma ubhema iwunga Bram uphenduka nje ujabulela ukubizwa ngosinawan nini le yabo sinawan usuke isidimdimi ngempela bo usuke usinayi 1 yake yabo lonto igama lesingisi leyo ukuthi usinayi yabo into engisho so manje professor wethu Bram bethi mina ngazi Bram singenza kanjani ukuthi mina wethu Bram ningisiza ukuthi ngiyeke basama drugs mfethu nababukela abangibukela aba MPTV bengifisa mhlawumbe ngafaka isandla mhlawumbe kusizaleni ngami because angisafuni ubhema ama drugs if ababukeli befisa mhlawumbe ukuthi ngiyeke ama drugs bafethu ngicela kube khona umuntu ozokwazi ukuthi angisize ngiyeke idakamizwa sengikhathele bafethu angifuni uqamba amanga lo ya vele ngiyazi uma usengisizile kakhulu ngiyeke ama drugs yonke lonto lengise rehab uma into enga-understand ukuthi esangise rehab ngangakathandi yabo lemele nyazi leyo guys sengihambile ama-rap amaningi afuna uqamba amanga but at that time ngisasanda ukuyiqala lento engiyibhemayo ngangayithanda ukuyiyeka sano 6 months ngiyibhema njengamanje sengimkantshubomvu sekwanele usuvuthiwe hayi sengivuthiwe tshiyo sengivuthiwe ayikho Bram bethu ngoba ukazoza usitshethwa uboshelweni futhi wahlala isikhathi esingakanani hey phela ungasho-ke lapho-ke hey mwanami ngizitansi simple phela nami ngolunye usuku professor mwanami ngizitansi simple nami phethe irobhana elibhedayo starring ngafika lapha eBhishi mwanami ngibona ngiyibrazo-ke phela nami ngibona abantu betshontsha laphana abantu babebhukuda mfethu yabona abantu bethatha amafoni yabona ngibulezi labo abantu elinkuba bayibeke ehlabathini ethi mina ngiyafika ngolunye usuku Bram ngibona inkwerekwere lifike livula isikhwama somunye umpethu segoli Bram thatha isikhwama mayivula isikhwama Bram ifoni thatha ifoni ayifake Bram ephaketheni ahambe yayibona lonto lapho nami sekuseni ngiqalile ngishawa arosta Bram bethi ngiyabuthi lo muntu lo mina bengicela imali-ke mina eBhishi ngiyabona lonto uma ngiyabutha uma angingazi usho igubhu engizidayisa mangithi ngibona iy'ngubo kule ndlu yama-lifeguard ngithe yabona lonto mangithi hawu ma kunefoni laphana please mangithi jeb ayikho umuntu ongibukayo yabo angincuke le foni le ema ngithatha le foni le-professor bethi ngazi kwenzakalani bethi ngiyazwa ukuthi ngizwela kude kuthiwa vimba hayi ndoda ngazi sangentshubani yabo sihlaba solwandle siyagqika zani sihlaba solwandle ihlaba solwandle leyo Bram awude ngaphumelela professor bethi ngaphumelela Bram hamba ngiyidayisa ifoni kamnandi bethi ngabhema bethi ngumalo izwa isilimo esumnqobe ekhumalo-ke senzani-ke siphindele eBhishi nalezi ngubo esayigqokile ney'ngubo ey'fanayo ey'safana ney'ngubo lezi athi ey'gqokile etshontsha leya foni leyani ukuthi ubone ukuthi phela yena akabonwanga sengidake ngasengikhohle yonke into mangithi ngiyafika laphana eBhishi mfethu ngixabuna ama-security akasidingo kuthiwa ya iphi ifoni tshela ukuthi Bram mfethu ngayiswa Bram kwenye indlu yabo usidingo unenhliziyo usidingo bena ensure no enforce njalo bethu enforce law ayinhliziyo mfethu Bram bafike bangithela nge-hose pipe khumbula kahle Bram ngangomile ngalelathulu njani ngangekho manzi bangithela nge-hose pipe Bram mfethu eza mfethu ngiyayiphika bethi ifoni mfethu eza bathi bese ngithela nge-hose pipe ngayivuma ngoba ngiyabona into ezokwenzeka la hayi baba wabiza wonke ama-security kuthiwa landa amadokipiri yes kazi ngathi ngisashawa elilodwa ngabe ngikhipha ifoni ngathi ngiyazi ifoni ukuthi kiphi ayi so yasijwayele usenzile imoto isikhathi sethu hayi professor ngitshela ukuthi ngase ngiyabona ukuthi kuthiwa kuze sonke i-staff Bram mfethu then ngahlala phansi professor then boo then ngatoiletha Bram yena baba waphuma bonke lapha kuleya ndlu leyana baphuma yebo wena mfonini uthame uyaphosha lawa ngathi mina thame thame ngiyasaba baba wami thame ngiphoshile thame buka bathi futhi phumula engakutshela wena Bram mfethu ngaphuma mfethu yezo yazi kwenzakalani mfethu ngizobona unikazi cabanga mfethu angibona unikazi ayinikazi Bram into yakhe phela umuntu into yakhe kanendaba nje ithunu ngamasimbo ithunu kanti Bram into yakhe into yakhe Bram ngathi ubani uthi ubhoshela nendaba nalokho mina ngifuna into yami ebengigxavula same time ebengiyisa kephi e-police station yasePoint ngifuna police station yasePoint bese azama ukuvulela icala so hayi manje sikwazi ukuvulela icala wasinayi show ukuthi uyena yini ngempela yini angishiye khona mangishiya khona lo muntu lo abantu labo abasebenza libeze lapha eCoastal Lands
ePoint yabo lona be-ANC yabo lona kokumuntu ANC cabanga lana ePoint shoot manje lo mfethu lona usuka kephi useNewcastle yabo cabanga only to find out lo mfethu wakhumala wakithi cabanga mfethu hey mina singiyaxolisa ke lana ayasezwa umshini ke naye Nkosi yami ifone ebhedani nakhona mfethu mfethu iJ4 mfethu mfethu ifone ethi esitakayo bangathi ngithola manje la phone ngakho cabanga R70 hey usuzobhoshela u70 sengiyabheka mfethu cabanga ngibhoshela R70 mfethu sengiyabheka nayo lami ngimadayisela ngisababonile ihlama ngidayiselele mfethu sengifuna ukuyikhomba phela ukuthi ayibuyisa ifoni phela lehlama ezingidayiselile ngiyabheka ngiyithola la mfethu ngizoyibona sengibuya ejele after 6 months oh bakuthatha bakugqishe wesivile bakuthatha bodena bangibopha ngokuthini ngenzela lo mfethu lo phela ukuthi Bram afike nobufakazi bokuthi Bram mfethu lo muntu siyambopha lehlama nomaphoyisa sePoint then ziyangibhala i-theft theft sho bodena talking ngiboshola i-theft hayi ngasha ngo7 days yabona le address yeah abangibuye enkantolo wathiwa 2 months hoyibo 2 months wesivile ayiphise inkosi enkantolo bathi sishilo ke Bram mfethu lapho ngimimbini lapho Bram mfethu I'm sorry mfethu wanga attend lo mjida lo ukuqala ama security lawa akalo akastingo nawo anga attend lapho ngabuya after 2 months wathiwa futhi 1 month ngizabona ngibona mina ukuthi kuphela 3 months ngihlele wesivile mfethu engahlala professor mfethu yabona lapha ngahlala ngaze ngayisidudla yezo Bram ila umaza abona khona ukuthi hayi sengiyekile ngempela ama drugs bana ngizophinde ngibuyele kuona noma isoze nokuthi angivisite ngisho ungivisite ejele Bram yezo mfethu awudo usendela imali yonke le nto le unoma esenethemba lokuthi sengizoshintsha Bram uyabona indlela ethi ngifuthe ngimngakanani Bram ngiyisidudla kunidlathe ngakanani mfethu mfethu Bram mfethu mangibuye enkantolo then wathi okay 3 months in custody final investigation yes yabo ngihlelo 3 months ngiyakuthi uma go decide manje it's okay mangicela 3 months lo ngiyowenza njani ngaphandle nala ejele Bram mfethu negeme zakhona Bram mfethu endabona lo Bram mfethu abanye kuyaliwa la nabe bayagwazana ingane zabantu la mfethu hayi ngihlele kahle nala ejele yabona gwazana ingane zabantu Bram mfethu ejele ke Bram emoso nesisebenzi ke Bram mfethu uthisa kabuhlungu ngoba uvuke ekseni ngo4 noma ngo3 ugeza emva kokugeza hlala phansi ngezinqa ulinda u8 isikhathi ukuthi uyophaka ngiyabona lo mfethu ngithi yabuye hlala phansi ngezinqa futhi hayi uyahlala ngomhlanje uhlale ngani mase ngezinqathi ngoba ngihlele kanje shawu 12 phinde ukuthi uphaka ngo2 la vala ijele okuyabala ngo3 la vala ijele ngiyabona yacabanga ukuthi ngo3 wena Bram mfethu bese kuvalwe ejele kepha ngo3 wena la ngaphandle suke wena udla wena bethi lunch ngibona into mfethu ngo3 sibese livala siseliphela usuku lethu ngamanye amazwi yeah kodwa ngo3 usuku lethu Bram mfethu ngahlala bethe wezile baba ngahlala bethe ngahlala mfethu wathi ngosuku lokugcina bethu Bram ngithi ngiyogwetshwa ke mina ke mfethu mama fika lapho elona enkantolo ngoba bomzali bafethu kuthiwa uyiparish kuthiwa uyini abomzali bafethu mawengane yakhe bafethu akilahle tshele mina yabona ukuthi umzali uneyinhlelo yabo lethu athi umzali uneyinhlelo umzali futhi akayilahle ingane yakhe umana bethi indlela ayisejele ngayo ukuthi mina phela bethu bese kwesibili ngiboshwa mina okokuqala ngaboshelwe iwunga ngiyabona into ebhedayo ingasi kwesibili ngaboshelwa into engiphema wathi uma ngiyaphinda angibheke ejele because le ndawo imangela itrauma yabona uma efika lapha but nje abo ukungibona ngivalelwe yonke le nto lento mina bengizabe netrauma yabona so lama ngitshela ukuthi uphinde ngiboshwe nami mfethu Bram mfethu uma bethu angilahla mfethu ngithini ukuthi khombisa ukuthi umzali Bram mfethu omile nami sikhathi nami and sonke lesikhathi Bram mfethu mina umama mfethu mina bethi yabo mina nginenhlanhla lapho ukuthi ubona umzali onjeyana ngihlezi ngisho mina Bram ukuthi abantu abazali bakhathele la eminyango Bram umzali wathi uma ugula Bram bethi usuke le azoqalaza la esekwini kwethu akuthatha kise sibhedlela kwethu yabona nje bethi khomba usana indaba nawe kwethu lo mzali lo Bram khomba umzali lo Bram kwethu although bethi Bram ngihluphile kodwa nje bethi Bram uthanda ukuthi usana lo iziphi mhlawumbe izimo wabhekana nazo uboshiwe njengokuphakanywa mhlawumbe ayizinzima kakhulu ezingeke ngikhulume Bram 99
but zinzima kakhulu bra mfethu zibuhlungu wethu hayi zinzima zibuhlungu ukuthini bra mfethu ezinye ngikhulume live because lento singasile ngabantu bethu abantu izinto like esikhulumayo like MPTV ezisiphatha kabi noma mhlambe ezikuphathe kabi yabo phambilini bavele beyiphinde zibenhlekisa yabo lento ngishoyo so abantu abaningi bakubona emgaqweni begcine semangayibeki ngalendlela wena udibeka ngayo yabo bona sebebeka ngendlela yabo yabo ukuthini abantu yabazi bahlezi bechwenza phela abantu bethu yabo lonto bra ejele ngihlukumezeke kakhulu bra ngakhetha nje uthatha ngisho inombolo ngenxa leyo nto le bethe ejele bra yabona ayikho into engakwazi ukuyichaza njengejele bra because bethu ayikho into enhle bethu bra engayisho bra ngalo bethu ijele yabo that's why bra ngaze ngasho ukuthi yabo mina bethu kodwa uhlala isikhathi eside bra kwangisiza kakhulu because ngithi ngicine sengifunda nami impilo yakhona ngicine nami sengi-accept yabona bro ugcine kumele bethu ube nenhliziyo embi ngisho kuthiwa yena umuntu onenhliziyo embi ugcine kumele bethu ube yinja ngisho kuthiwa uthanda kube yinja ijele liyamkhanda umuntu noma liyambulala hayi but likhanda mokuhlala isikhathi eside uma ugwetshiwe ngempela lapho lakukhanda-ke bram kodwa uma uhlala 6 months 4 months yabo masema-waiting trial uthatheka kancane noma lamaphoyisa axhaphaza yonke loo nto leyo ngoba usuke nje bethi bram umuntu nje bethu wa-correctional ngithi yabo kodwa uma usugwetshiwe lapho-ke bram awujwayeleki kabi-ke lapho ngisho bram bethi iphoyisa liyakuhlonipha bram bese ngoba liyazi ukuthi noma ukuthi usuke unamalungelo anzima kabi manje bram amaphoyisa bedena akuchaphaze nje bram bese fika lapha endlini nishoge ngogesi bram bese lalani phansi vuthule ngenduku kungenzanga lutho vuthule ngenduku kuthela amanzi phela ukuthela amanzi bram amanzi agcwale bram phansi kuthathele impahla ugesi echoka hayi bo ngomuntu oyedwa njalo ukuthi unefoni la endlini njalo umuntu ngoba enefoni la endlini angimele nimkhiphe nina uthi ubani yena bra ngoba wakhuluma uthi ubani uzoba nenkinga wena ngoba uhlala la endlini yena bra ngifela amacala abanye abantu ongawazi bethu ongahlangani nawo bethu nishawe bafethu nishawe phela nina bethu hayibo ngeke bra uvumele ushawe into ongayazi umuntu omazi ukuthi ubani kahle ubani umuntu bethu onefoni la endlini usho wena uzoshawa and plaza bethu bram professor yabona bram uyayishawa into ongayazi ejele bethu uyayishawa into ongayazi ejele bram usho into zabanye abantu bram unganacala and kumele libambe lishisa-ke yabona kumele libambe lishisa ngeke ngitshele ngwabamba idokiperi lishisa bram bethu phela ezandleni yayilani la bafethu yakudlala la induku phela leyana bethu yabona and yabona uma ungasho ukuthi ubani bram phila kabuhlungu. So i-advice yakho ingathini mhlawumbe kubantu because one idakamizwa isango elikhulu lokuthi ungagcina uphelele ejele mase idakamizweni uzontshontsha kwanazo nje ukuthi uyayisebenzisa uyakuboshelwa lokho uyakuboshelwa uma umuntu ongafisi ukuzithola ungaphansi kwesimo sokuhlukumezeka ejele yini ongayikhuluma nabafana abancane laba bafomayo abaphakamisa ithupha yes abadloncika abadla umazeni badla onsangu baqala ungalawuleki baqala ungaphatheke bazaleni wena nje umuntu osu experience izinto ezikanjena emgaqweni ushawela into ongayenzanga because wangafa nokufa ngaleli langa emva yonke into osuyi experienceile wena idakamizwa zinesandla kuyona. So mangathi unika ithuba lokuthi ukhulume nabantwana abancane nje abasakhulayo ngabafana ungathini? Ingathi mina yabona abafana abancane bayidimdim ngoba bayabona ntshela angeke ngikhuluma into eningi kakhulu ingane ezincane bafethu eqala idakamizwa manje ingqondo azinayo because ziyabona akekho umuntu ongaboni isikhathi namhlanje kwenzala neSouth Africa ngeke ungitshele ngena ama drugs bethi ngalesikhathi sonyaka. You cannot tell me ukuthi ngena ama-drugs bram bethu ngo-2023 bram amaphara aseyaziwa it's better because dala ingaziwa amaphara because amaphara ayihlezi clean ngabonakala yonke loo nto leyo but right now sebesazi ukuthi amaphara like besazi ukuthi umuntu i-street kid yabo umuntu mhlawumbe onganakhaya into kanjalo but right now sesiyazi ukuthi abantu bashiye amakubo ekhona eyithabo lento bethi uzohlala emgaqweni so kwaba ungcono kudala because sasisang like besazi ukuthi umuntu i-street kid ngoba akanalo ikhaya yabo into engishoyo. But right now abantu bangena ama-drugs bebazi bram ukuthi idakamizwa zikulidele endaweni ukuthi hey bram ayikho umuntu ongazi ukuthi iwunga bram igcine kuphendula ube yiphara igcine kwenza ungakhizi but still umuntu bethu uyangena kuyona ayikho i-advice singabanika yona abantu abaningi because bayabona mfethu into engishoyo mina bethi ingane ey'ncane bram azivule le ngqondo leni ngoba yabona uma ngayivula ingqondo bram bethu angazi kwenzakalani kuzona
Yazi thina ukuthi umuntu thina yabo thina abantu abamnyama sisanda ukukholwa izinto ngokubona yabo njengoThomas. Yabona kubuhlungu mase kumele ubone ke professor mfethu yabona mase kumele ubone kusuke singasikona Bram ukuthi Bram ubona ngendlela enhle. Kusuke sikhona ubuhlungu phakathi nomzimba yabo lonto bethu. Kungcono uma usatshela uma utshela ukhipha indlebe kuphela ulalele ngithi yabo lokho kusuke kulula. But mase kumele ubone Bram kuzokhona ubuhlungu nomzimba. Umzimba kusiyona into encane ke Bram. Ubuhlungu akusiyona into emnandi. So wafethu ngintshele mina nina bafethu abasakhula ngiyazi ngahlula abazali benu ke ngiyazi mina ngazi mhlawumbe ningayisho kunini kodwa mina njengomuntu osafisa ukulalela nomuntu osafisa ukwazi ngempilo ngifisa futhi ngathi angangena kwidakamizwa noma kuthiwa isiphi ngathiwa ugwayi mina ngiqala ukugwayi mina ukubhema mina mfethu ugwayi wona wenze ukuthi ngigcine ngila kwiwunga so ungayitshela uzobhema ugwayi kuphela vele bakhona abantu ababhema ugwayi impilo yabo yonke but what about you? Mhlawumbe ngeke ube naleyo nhlanhla ukuthi ubhema ugwayi impilo yakho yonke mhlawumbe uyoba nebhadi wena ubona ukuthi ugwayi usawuzwa kahle ngoba ngathi ubhema insango unke insango usayizwa yabo lonto because so abantu asifani so angiboni ungena kwidakamizwa Bram bethu ubone isidakamizwa manje bese siyabhubhisa yabo manje asifi siyabhubha ngitshela eningane zingena yabona lapha phakathi kwe-bridge ingane kuma ivili Bram zifika zino 16 years 17 years idliwa amabongo lawa ayisala lapha zidliwa bathi Bram abantu bangaphandle kwethu ingane uthi uyibona ingane ina 16 sinomzimba okhathaleni kwethu ingane difika uthi fresh khathale manje mina one week ngikuthini bethu awakwazi ukucabangela nokulalela umhlaba uyabhubha manje bafethu ayikho umuntu angakuboni lokho so wena kumele uzazi ukuthi yini ezile emhlabeni kodwa ungakuboni lokho bafethu mina ungawazi lokho Bram bethu uzophilela kona ukuthi ube sithipha njengathi yabo thini sasithi mina ngithi mina ngazi kakhulu mina uma ngitshela ukuthi hey labangani amaphedayo ngithi mina ngazi kangcono uma uyaphetha but bona mhlanje ngiphi hlezi ngicelana imali ngihleli ngikhalela nama ngigula yena lo muntu engadvise ethi nqobe into eyiphedayo namhlanje ngihlezi ngikhalela yena manginenkinga engibhekane nazo futhi bena ngangisiza ngafaka all because yena ngongitshela yena ngithi ngangena idamage ukuthi hey yekela izinto ezovuthi ngoba ngeze kusiza ngalutho empilweni but mina ngakhetha ukuthi mina ngenze umathanda amo into ethi ngazi kakhulu but buka namhlanje ngephi usinayo ngawazi ngawuza futhi ngisho isixupho yazo Bram so manje nje uthi ingane Bram bethi hey khulayo ngiyacela please bafethu angeke ngikhulume izinto eziningi kakhulu but ngicela nimbuke nje mina ngicela ube example yenu mina ekhaya ngi right angishodi ngalutho ngibhema idakamizwa abantu abaningi abangibonayo emkhiqeni but futhi mangishaya ngempama ethi yena umnqobi isilimo boy iphuma ekhaya right kanjani kodwa buka nje mina namuntu manje ama-drugs I didn't care sengivela wenza ngamabomu kodwa sometimes ngiyibona into ebacasulayo abantu ukuthi yini because lithuba esinalo thina abantu abaningi bayalifisa Bram kodwa abanalo ngokuthini bethi abanazi inhlaka thina abasinenhlanhla zina professor bethu badonhle sifunise bese ngendlela right so ngicela ukuthi ingane encane azibe wash iqaqeke zibone ukuthi kwenzela nemhlabeni noma emhlabeni bafethu mozophika nama-drugs bafethu ngeke ube yifakhola uphinduka nje unondindo bese uphinduka isithipha sompana uphinduka iferanje ngento beno yazi leyo ama-drugs akha iferanje ama-drugs amakho umfundisi awamakho uthisha and awamakho udokotela ngento beno yazi leyo bafethu ufisa abantu bekukhumbule kanjani mangathiwa kuyenza kuyashona uyaphangalala ayi ukuthi-ke lokho ngeke kwenzeke manje ngazi-ke hayi kodwa nje lokho nje bethe ngeke kwenzeke manje lento ozazi ukuthi uyofanele hayi ngeke Lamele ngakhela umuzi eBhalitha nje lamele ngakhela umuzi eMhlanga lamele ngithengele uma M4 ngisamele into engaka hayibo lamele ngithi yakuhlaselwa abantu ngenduku ngokwalindele awuda uyabona mfethu ngihamba noNkulunkulu lezi ngitshela uNkulunkulu baba la ukhona ngiyacela noma sengingenza ngokuningi Nkosi yami mangithengele manje imoto Nkosi yami ngomsoleleza inyembezi lezi yani engazehlisa kulami ehlakhe ngiyobonga kakhulu ngiyacela ungangithatha apha mina ngithanda because ungangithathi manje because kuningi sefisa ukwenzela umzalo wami because bethu uma she's been through a lot but phela ngami ngingedwa professor mfethu espende imali eningi ngapha phela mfethu uma nginxa ukuthi ezama ungisiza bethi ngibe umuntu ongcono but mina lokho phela ngikubuyisa kwezelezi but sengikhulile lento sengiyayibona lento sengiyayibona ngidla phela mfethu Kethu sengifisa ukuthi nami ngama khona izinto engamenzela zona empilweni to show her ukuthi ngiyamthanda but because yabona ukuthi ngiyamthanda akakholwa konke lokho
Kodwa konke ngiyamuzwa ngoba phela ngihlezi ngifuna kuyena imali, mayehole lonke leyo nto le. But hayi ngoba kunjalo bro mfethu. And ngiyafisa ukuthi ngibe umuntu ongcono because angazi indlela engenzeka ngayo ukuthi bese ababukeli bengisize bese abanalo usizo namandla ukuthi ngisizakale. Ngiyacela mandla Nkosi yami babukeli be-MPTV ikukhona umuntu onothando Nkosi yami nesifisa sokuthi angisize ngoba ikhumalo umbukeli ongithandayo. Cela ngisize guys and bafethu emayiphindlela ukuthi ngisizakale ngihambe ngiye-rehab. Ngiyeke idakamizwa sengikhathele bafethu. Ongiphikisayo ukuthi ngikhathele kwakhe lokho. But mina enhlizweni yami nasengqondweni yami sengikhathele. Emnqobi uthuma wakho wenze konke okusemandleni ukuba umama kuwena, abe ubaba kuwena, abe umzali kuwena, abe umngani futhi kuwena. Ekutshela iqiniso uma ubhedile engakuncengi. Thiwa iqiniso liyamkhulula umuntu. Emveni kokuba bese kwenze konke lokho. Ucabanga ukuthi wena ekuweleni kwakhe idakamizwe noma empilweni oyiphilayo between uma wakho iwena umndeni ikuphi lapho washayisa khona ukuze ugcine uphelele ngokucabanga kwakho ukuthi iphutha lami laba lapha noma iphutha kwaba ukuthi ukuze ngigcine manje ngiphelela emgaqweni kanje yize ngingavelanga sometime kwangena emgaqweni but lapho bona khona ingalesikhathi engageja khona. No, wonke ngiqala ukutshontsha phela professor mfethu. Ngiqala ukuthatha izinto ekhaya into yabo into ngizawona into eyibheda kakhulu ngeprofessor mina mfethu. Qala ukutshontsha ama-tiffin yabona ma une-busy catering yabo. So unama-tiffin dish unama-glass yabo qala ama-glass. Nje ingubo egqokwa yimina yabo bonke lonto le so manje like ingqondo yami ihlezi ibuza iphindele ukuthi yeah she's not so kuza ngihlala ekhaya yibe impemida kamisi shi phela ngebe bena lutho yabo lonto ngathi sayita mina futhi ukuthi ayingeke uthini ngiyohlala emgaqweni ngalalo suku lolo ngalezo insuku lezo sizoze la ebeach ethi yabo lonto wethu ngasala ngaleyo ndlela ayeke ngigcina sengihlala emgaqweni. Khona ngimela nokuhlukumezana nabazali Bram bethi bengizazi Bram ukuthi sengiphe ama-drugs umana ke bethi mina uma street uma bengishaya mina uma hayi kancane angazi mina ngaba kanjani mina lento engiyona kodwa uma unenduku wami mina ngizala omunye umzali uma unenduku hayi lencane uma mina ngifasele esihlahleni fasele esigcobeni angibulale ngenduku Bram hibu ngitshela wena but ukuthi ngangena kanje nedawu ngizangazi awuyathatha ngeke ngisho into zabantu but no lokhu ngeke ukukholwe because angazi umuntu wabuthi ngabe ngithi umuntu ufuna ngimile nginganalutho ngoba wakhumala nje ohlamo nje ngabe ngithi nje inje bethi umuntu engicezelela yona phela ngoba phela qinizela abantu abana something yabo so yonke vele like ibuye ngixake le yeah face Bram bethu ucinga umuntu la emkhaya ugcina athi thini konje hayi ngqondo yami bethu Bram professor bethu angazi uzalani ngalithi ngithi take ufuna ama-drugs manje yazi ngoba iki kodwa yenza lokho cha uba ne-brain damage bethu yabo ugcina ukhohlwe izinto bethu Bram ezenzeka manje ukhumbule into eyenzeka ngo-1982 yabo kodwa into eyenzeka manje Bram lana live yabo ugcina uyikhohlwa Bram into ebalulekile into eyenzeka kwi-present tense yabo la bathi kodwa ubusaphendula kahle biko nje ukuthi usulahlekelwe ukuthi ubele uthini mfethu yeah okungenza phela sometimes ukuthi noma yazi abenzi bokubi kwesinye isikhathi uma wakho noma umzali wakhe ehanjelwa kahle izinto bengahluleka ukuthola yena kodwa bemthole ngezingane zakhe so wena ungathi ngiyosihlama kanje umuntu ongithakathayo ngabe ungithakathelana uthi kahle kahle akushawa wena kushawa uma wakho angithi yabothi kuhlukumeze uma wakho ngawe manje so noma ngabe uma wakho abamshayanga bamdejile babamba wena but automatically bamtholile indirect bamshaya ngesikelo ngiyabona akuthi umzala wami unenkani ngoba nakhe sindisiwe akholwa le nto zabantu abathakathayo ngihlezi kodwa ngimtshela umathi ma ngiyenzeka ngempela ukuthi kunabantu abasiphambanisela into zethu because mana wena uyangithanda wena ma yabo so ubungithanda mama bayabona indlela abazozwisa ngabuhlungu ukuthi belimaze mina yabo but uma afuna lokhu ukubona ngoba afuna ungitshela ukuthi yazi into ethi ngiyiduda ngokuthini lento engizasho ukuthi right iduda hayi kwakunjalo wethu uyayikhava udabona ngiyayikhava mina nje yabo yeah no mfethu ayilithina lakhe lokugcina kubantu mfethu the coolest part in Durban alamagcina lithi bafethu
ngicela bafethu ngicela babukele be-MPTV ngicela Nkosi yami niqhubeke nihlale nathi nohlelo le-MPTV nisinakekele bafethu nisisupport bafethu and ningasilahli kanza wethu ngoba ningasishayi ngoba siyanithanda bafethu ningashare into esingazazi Nkosi yami mina ngiyiphatha right ke mina angiyibambi inkunzi manifuna abantu abantshontshelile anongitshela mina ngizonikhombisa awubona noma mina imphatha loba elinigadayo mina i-vape protection yi-bodyguard leni. So ngicela bafethu guys nisizeni nganza wethu be-MPTV abanawo amandla Nkosi yami bese Nkosi yami support ku-MPTV because afisa nokwakha rehab yonke le nto le siyacela ngase sicela mhlawumbe more than 1000 times but ayikho response but besicela bandla Nkosi yami if kunomuntu onamandla ukuthi asisize Nkosi yami ngicela asisize even though kunomuntu omfisayo ukuthi umsize mhlawumbe ngempela ngoba ngikuthande wonke umuntu yabo but if wena kunalo muntu lona omthandayo ngithi abantu mina ku-MPTV ofisayo ukumsiza faka isandla lokho sokujabula ngoba kodwa masingaba ne-rehab ngiyanibhemele kuyo phakathi ngabe nginakhela izidleke hayi bo ke phela sifuna ukuyeka phela hayi bo ke siyenze leyo nto phela kodwa phela phela awuthi singawona amaphara mina i-security be-tight mina ngiqashile abantu sebeyekile ama-drugs abangafuni ukubuyela kuwona abangafuni ukuyibona ihunga Abraham phela ngingaqasha omalume laba babekuthinta hayi phela labo phela no yayi lawo ngingaqashi labo bosihlukumeza phela labo abushele into esingazazi bahlumula bahlangela bemakhanda labana phela mase bedawa amaphiliklemoni lento bethi wrong ngempela into but guys ngiyanicela bobukele ngicela mase nidawa utshwala niyokudakela emapharini please nganza kwethu ngicela bafethu sihloniphane emgaqweni sinayekelane ngoba mase niphuzile niba yidimdim and futhi lana nami ngithize zonke le ndawo le kodwa thina asinihlukumezi manje khona umuntu othi usanda kubanje inkunzi ngabe ngithi unamanga inkunzi ayisabanje la inkunzi nje la kuno-ensure manje guys yabona ama-security kuthiwa ensure futhi vuthulana ibhadi akulali ngisho amaphara la emgaqweni iphara nje kubule emgaqweni nawe ade wagcina ukulibona so wena ungasukela umuntu uthi ubanjwe inkunzi ayikho leyo nto leyo guys so ngicela siyokuhlukumeza ngicela asihloniphaneni bafethu lenzobona impilo izoba right kanjani ngiyacela nganza wethu hayi sibongile kakhulu igama lami nguprofessor ngingwamkhize Ngidabuka kaNongoma esigodini sabhe umthetho asohlangothini lakaMandlakazi siyacela futhi nibhale kwi-comment box ukuthi ubani omunye nifisa sinilethele yena sesinilethele uNjabulo sesinilethele umnqobi qhubekani-ke nibhale ngaphansi sizonilethela futhi uSiya indoda kaShimula ayi madoda nani senimbuyisa njalo uSiya hayi mhlawumbe usenama-episode angaphezu kwa-15 lapha ngaphansi kwe-MPTV kodwa ngoba niyamthanda sizonibuyisela yena sicela nibhale ilist yabantu enifisa sinibuyisele bona futhi mekuthi lapha minembuzo eninayo enifisa ukuyibuza kubona ubhale ukuthi hayi mina ngifuna ukubuyisa ubani umbuzo wami uthi kuyena ukuze ngizoyilista phansi yonke leyo mbuzo futhi mayesekhona bese ngimhlaba ngayo imibuzo ephuma kunina ababukeli siyathokoza kakhulu nje indlela eneseka ngayo uhlelo nje kule nyanga yonke kuze kuyosha uDisemba luzobe lilawulwa yini nenzositshela ukuthi silethe bani ngasikhathi sini noma nini manifuna futhi iphinde ibuye insizwa le ngitshele ngibuya nomfutho ngelinye ilanga namhlanje ngithi nje content shodayo wena next time ngibuya ne-energy yeah uzophinda abuye siyacela ngicindezele u-subscribe button ngicindezele nebell ucindezela ibheli kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposa izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalelo suku sixolise ngomngambungambu obulokhu buhamba benzeke nibuzo kwi-background inkinga ke renovator lapho esikhona manje khala i-grind khala ipiki khala nefosholo nisixolele ngalokho kodwa sizama ukuthi sikulungise ngakho ke sencenga siyabonga sana lezi comment ahlala enyuka nazo phela siniyazi Bramfethu ukuthi sabaphathi bempilo sabaphathi be-life yizo lezi comment bekuvuthulula imphethe mfethu yabona manje ngiphethe into zabantu ey'ntshontshiwe labantu bacabanga ukuthi ngiphethe amafoni angazaseresi la kanti hayi ngiphethe impilo lapha no zani ngiphethe nasama-camp masters niyazi nami we-camping kona madlane ngani abantu abakhempayo nama-tourist baphatha ikhwama ey'khulu kunalezi yelo thina siphethe ikhwama ey'ncane basibalela ukugqilazela yayibona